Yang katir Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat. Ya sami'unau. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman idturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmi fa inna Allaha ghafurur rahim. Yana sumiuna yafsirtan. Yang hurrimat na ya pakasala makna niyan na kawasan. Inawan kaan kamawatan kaan kadi keparuli. Namanya ko abasatan wa ngotoa haram. Hiram rekan hurrimat. Ino tu adna taun si isa kapusa na bitun sa taon ta'ani. Kagya sumya katundu guna fa'il na maitatu. Adna taun na marbuta ato sa bababay. Kaya fi'il madi na majhul na hurrima. Daun sa taol marbuta. Taon ta'ani. Nasukya tagu iyanon. Natuuso to aya fa'il. Aya naibul fa'il. Na mabniyun lil majhul amu'annas. Mana ni hiram rekanu al-maitatu. Makna maita na lang wa miyatay pangangayaman ada masumbali. Giti maita na haram mo bang apkana. Datar po mano karabaw sapi na sudah masumbali na haram. Sasadya kahaharamu aswa husububoy na ini ang kahaharam. Waddam yang otoa rogua tomiuga. Ay mana dam na rogo. Mana niyan na rogo at tomiuga si ko kaya sumbali si ko pangangayaman na upama ko alalang tao so rogo na kaniyan Koreano kaluto yan na haram mo. Sa kahaharam umayta nagiti kahaharam yan. Mialoy tanong o to mga hikmah o agama sa ang to kapharaman yan ko haram. Kabinasaan ko. Kabinasaan ko. Yang to da masumbali na ino to da masumbali kada tuga sorugo na yang to rugo kaya sultang ulawat yan na adna sakit at kekwaro. Datarwang po ngay rugo apa nga ngayaman at tumiyuga na adna sakit at kekwaro. Walahmul khinzir. Ay mana niyan na sapo. Ay mana laham na sapo. Karni. Al khinzir na baboy. Mana niyan na ikatlwa hiram rekano na susapo a baboy. Na mialoy tano to benari ayami aloy haram na susapo. Na mingirakis ang otoa kobalia tina inian. Apiaso ayo ubaboy na haram. Wa ma uhilla li ghairi llahi bihi. So ini pamangangay ikapat na sunganin. Wa ma sunganin uhilla. Ini pamangangay li ghairi llah sa salakaw po Allah. Bihi ay no siyong balik karon tapa. Emana niya na datarang otap kesakit. Api ang daw paririmar, pamumulong at sige na sumbali ka sa manok. Na nagyang oto ka sumbali sa manok. Nakapan ako toto. Nasuka ka na niya nun na haram. Haram mo to.
Pagi nun yang siyumbali ka kenapa lillah. Kaya nun yang siyumbali ka sabab ibarat ki sabir sana dapat sabab ko mga jin na haram ito. Wal munkhaniqatu. So, miyapakal. Yang ito apikal, ibarat na tatapad ka sapi, na miyapakal. Ugi ang kau tua manok, na yagya sumbaliyaw na mana niya pikal, na haram ubakan. Agi yang ito kasumbali, inoto inisugo nga ito kasumbali, kahit na duwa augad, isa ngaya bakarang upang ngayaman, nagyuti putulan. Na sumbali na maputulo to, na tugas surugo, na ayap na isumbali o na bismillah. Nandatar po mana niyan na ayap pa ito ta makasumbali na barasimba. Na uda barasimba, nagkapayan sa mumbali sa Muslim, diniyan saksiyan na la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mama babay. Nakabya mana niya, may apakal na di ka pa kayo ba isda. Ayat ke-4, isa, dua, terlupas. Ayat ke-6 na al-mawquta. Al-mawquta. Yang ito pintul. Mana niya na estilo mga Kristiyan na ikira yang ito subal inira na pangay manapintul nira isa ngaya semua na bala akiray niyan, bala amatan niyan. Na pakibetad na betay na haram mo to bakanaw Muslim. Wal mutaraddiya, so miyapingan o di na miyawlog. Yang ito pangangayam na miyawlog, ay niyan inipatay. Ang ito kiyawlog yang ulandong, kiyawlog yang o mapuro darpa, gitip ito sa mutaraddiya, na haram mo to bakanaw. Wan natiha yang atau sinidung. Barat na sinidungu datarya na sapi. Sinidungu datarya na karabaw. Di na miya pa tayo manok, so datarya na manok. Miya pa tayo pangangayaman, so datarya na pangangayaman. Sapi yan to na ikiyapatayan yan, on tiyo kaayan, tiyo hudan yan, sinidung yan. Nagyuti natiha. Na daw tumasubali na haram. Haram penut. Wa ma akala sabu illa ma zakkaitu. Sunganin amiakan o mawaraw pangangayaman. Ibarat na arimau na kiyan yan so kambing. Na sulamba yan nun, na di ka ba kayo bakana. O di na sulako, na kiyan yan so manok. Na miya patay niyan. Na lamba ko manok sulawat yan, ay po miya kanulang ko na sulo niyan. Na haram o bakakan na ito alambo. Yuti, wama akala sabu. Ay mana sabu nagyang oto pangangayaman amawaraw apakan sa datarian pangangayaman. Wama tubiha ala nusub. Sungani na siyumbali si mga barahala. Mana niya na mga jin. Yang oto mga taw-taw. Estilo kuan na siyumbali na inanat adulang si mga nunok na haram penut ubakan. Wa antas taqsimu bil azlam. Gugyang mo to kapunong beliyo at kisabag ko mga simba na salako ko Allah. Na ini siniya suto Allah ang to pero to lang. Ngoto haram. Sapulo ako isa. Yang to sapulo ako isa na ini siniya su Allah. Dzalikum fisq. Yang oto mi aloy daliko. Yang ana na mi aloy sapulo aguisa fiskun na mala adusa. Emana fisk na kasungklit. Na ino ka pa niya sungklit ka mala adusa. Yang kau tu na mala adusa. O kanang ka na kedusa kau. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Sama na yan, napiyakay ng katanungan. Al-yawma, iman to at igwallah. Akmal to lakum. Ya'isal ladina kafaru. Kiadaan sa inam. Ayaman na ya'isa na kiadaan sa inam. Al-ladina kafaru susira na miya mangungkir.
min dinikum ko agama niyo. Mana niya nakiyadan sira sa inamo bantano awa isu Islam. Nasalakaw pa na pagukita nira nung akan taniran sa haram. Napian nabiran sa mga dilat at so haram, mga panganang so haram, kaantan umakan. Kagigira amya kakangkat sa haram, na baga na yung ipikyan na kedang sakaya. Kedang sakaya. Na iman to mamuna sa mga watatano na kiadan sakaya sa sabado. Kaso kakubungyan na ba niyan sa salaya, di makipleo-leo sa mama, agito na sumya nga una na, api yung kapumitira yung mama. Sabab si nga kipkit buru haram si ko lawas sa mga watatano na miya doon ang otok kaya. Isa to ipik yan. Ikadua ipik ang otok kapkakata sa haram na ditirimaan sa pangmita. Di ka din dua na ditirimaan wala so. Dua ang ka. Kakagya miya kakama sa haram. Mana niya na ayami penukulawas ka na haram. Fala takhshawhum wakhshawhum. Diniusiran kelkan atig wallah. Fala takhshawhum. Diniusiran kelkan. Yang nama kafir. Wakhshawun nasaknikal kaniyo atig wallah. Wakhshawuni saknikal kaniyo. Mana niya napananggila ng ito harama, api itigil rakaw mga Christian. Maridu ay nadinga sirang kalkan. Ay kalkan ka na so Allah, bakaon makaka. Ito manon. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iman to natiyaro to pakan rakano so agama niyo. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Yung puli so akan rakano so limo akan. Warabitu lakumul Islam madina. Na ini kaso atakan rekan su Islam okay agama. Sesama tu na yang na telu mi aloy paganay na din, ikadua na ni'ma, ikatlo na Islam. Na isa na damaan. Iman tu na kiyong plito ak tiaro to pakan rekan su agama niyo. Kiyong plito akan rekan su limo akan. Na ya limo wala na so agama Islam. Warabitu lakum ini kasuatakan rekano so Islam okay agama. Napia kaurian yung buwa Allah sulimo iyan. Kaya katawan niya nakapakaya maulawla. Faman yuturra sa makaukit sa kangatan. Mana may importante petay. Petay o dirun dinia nosara. Magiti mana yuturra na may kaukit sa kangatan. Niya kaukit sa awidakal. Niya kaukit sa problema. Iputay niya. Si mahmasatin. Yang ito mahmasa na yang ito mga haram na kinaka. Kaya inungusungusan ka. Ay mana mahmasa na miya or-or ka. Inungusungusan ka. Naya po ang katawan kaakakan ka na baboy. Di na daw na tumbali. Di na ini pamangangay. Na rungaw buko ka ka. Ay naman day, kapag kumangaw, naway, kapag kumangaw. Naya diyan kaya na sukusukaw, na di ka dupo paruman. Gaira mutajanifin li ism. Akna bang ibaba, akaken kau ka kamadusa. Op mano ibarat na mararantar sa mga panganangan, ibarat na si sa barko, na ada na kekan ka itlog, di na kekan ka sedap, na kian kaangot tua karni, na kepakai pernah dikasih guradu karnia sapi o karnia bubui, nah gitu na haram. Na odi na mararantar sa na mga noodles, na ayakian ka naging tua karnia kepakai pork, odi na bubui matatago, na kepakai gitu na dusot. Op mano ipete nga kamian tete kad nakaor na din nakakanta o di na so simudusin na pang na ipakaantapan raka ang bulong ka di kaukat kapakait na kumangkaw limo to Allah si kumangaw rin niyan fa inna Allah ghafurur rahim kagiyamata na so Allah na makana nabiya amala ilimu. Makanan nabiya amal ilimu.